Lijep vam pozdrav, cijeni gledatelji. Izlazak iz štampe knjige Ilahije i lijepe priče iz Sehare Esada Kopića Osmanovića povod je za još jedan osvrt na njegov rad za bosansko-hercegovačku kulturu. Ilahije i kaside još uvijek samo žive u vjerskim krugovima, a rad Esada Kopića Osmanovića je važan podsjetnik da je ovo izuzetno vrijedan dragulj za bosansko-hercegovačku kulturu baštinu. Dobrodošli u Bosnoljublja. Poslijeratne 90. godine donijele su ekspanziju Ilahije i kaside veću nego što je to bilo početkom 90. godina. Ako bismo gledali kroz povijest, mogli bismo kazati da su Ilahije i kaside prvenstveno izvodile se bez muzičkih instrumenata ili uz minimalan broj perkusija, eventualno uz def ili bendir, pristupajući Ilahiji kao obliku interpretacije koja svojim tekstom i melosom čovjeka približava uzvišenom Bogu i poslaniku, pomažući mu da se uz Kur'an časni kao glavni i najbolji izvor istine napaja sa vrela znanja i ljubavi, možemo reći da su one jedna vrsta ibadeta. Ilahije osvježavaju muminske duše, a mi ih nažalost mnogo više slušamo nego što razmišljamo kako su nastajale, za koga su vezane i koja su njihova duboka značenja i simbolike. Svaka ilahija nosi skriveno značenje čovjeka, povratka izvoru. One su ljubavne pjesme posvećene voljenom. Čuvajući i jačajući bosansko-hercegovačku kulturu i tradiciju, Esad Kopić Osmanović čuva i jača bitnost i bitisanje Bosne i Hercegovine kao države značajnih kulturnih vrijednosti. To potvrđuje njegova nova zbirka Ilahija jer je svojim ukupnim radom približio dio historije i kulture i hiljadugodišnje bosansko-hercegovačke tradicije koja je bitna ne samo za nas u i van Bosne i Hercegovine, već i za cijeli svijet. Njegova poezija je pjesnički organizirana borba protiv zaborava, a njegove sevdalinke, Ilahije, kaside i priče iz Sehare jasnom emocijom osvjetljavaju najdublji literarni majdan naših duša. Trebamo ga posmatrati kao čovjeka koji zna prepoznati onu Bosnu i Hercegovinu koja je iznjedrila sva naša Bosnoljublja, ambasadora bosansko-hercegovačke tradicije i kulture. Svojim radom dao je veliki doprinos da Bosna i Hercegovina se sve više u svijetu prepoznaje kao država značajne kulture i tradicije, obogaćujući tako i svjetsku kulturnu baštinu. Znalci su kazali da se poezija ne može pisati bez povjerenja u njenu snagu i misiju. Zato je poezija Esada Kopića Osmanovića organizirana borba protiv zaborava, oslobođena jezičkih viškova i zakamufliranih izraza. Mi ćemo dobrodošlicu poželjeti autoru Esadu Kopiću Osmanoviću u naša Bosnoljublja. Esade, dobro nam došli. Hvala lijepa, jer da ovakvu najavu zaista se može samo srcem osjetiti i želim pozdraviti vas, vašu televiziju i sve naše gledatelje koji nas budu pratili u ovoj emisiji. Radio televizija Tuzlanskog kantona, čini mi se, je prije sada već 2 godine, ispravite me Esade ako griješim, radila promociju vaše zbirke sevdalinki, to je Hamajlija za Bosansku kuću. No, jutros iz štampe izašla je vaša knjiga Ilahije i priče iz Sehare, a gledatelje ću napomenuti da ovu emisiju snimamo 21. februara iz štamparije pravo u Bosnoljublja. Šta ste to novo uradili? Pa evo, prvo da kažem da je to bila nafaka na naše te neke intuicije, javljanja jedno drugome. I eto, sad ste u stvari prvi koji ste sad sa ovom promocijom.
Evo, nakon prve knjige Ilahija od prošle godine ponijelo me da pišem i sljedećih 100 i zbog sebe samoga, a i zbog toga da baštinimo i da ostavimo znači, što više i tih tekstova zapisanih, pa eto, ako Bog da i na neki način ispjevani. Dakle, u ovoj novoj sam knjizi dodao još 15 priča, s obzirom da sam slušao ljude kad govore, pa su i pitali, imali priča, tako da sam napisao jako 15 kratkih priča i vrlo raznolikih i zaista za djecu i za odrasle, a najljepše će biti ako budu svi čitali navečer poslije akšama ili poslije acije, da to postane jedan vid naše kulture bošnjačke, a to nama treba i naglasit ću svako malo riječ čitanje, jer bez čitanja ne možemo stići nikud dalje i ne možemo pozitivno razmišljati. Kako doprinosite prepoznavanju Bosne kao zemlje koja ima unikatnu kulturu i tradiciju u lepezi raznolikosti? Pa ja se to moram zahvaliti eto i vama kao vašoj televiziji, jer zaista ovo mi je 4. ili 5. puta da sam na neki način dio vaših emisija i programa, a onda znači i ovima posebno Emiru Ramiću koji mi radi svaki puta onako baš prijateljski predgovor, ljudima koji su pisali recenzije kao Rahmetli Hadžem Hajdarević koji je zaista ostavio briljantnu recenziju na koju se ja mogu pozvati da pišem kvalitetno i tako dalje. A ovaj osjećaj, znači, što kažete ambasador, to sam ja u stvari naučio u Hrvatskoj, jer sam tamo poprimio te neke njihove navike, s obzirom da su oni se htjeli raščistiti od mnogih prethodnih stvari i onda sam ja ponešto povukao i shvatio sam da to treba za Bosnu i Hercegovinu. S obzirom da je Bosna i Hercegovina u nezavidnoj situaciji, a posebno ću naglasiti Bošnjaci, muslimani, tako da je mene znači povuklo da dam sve od sebe i čitajući jako puno i davajući sebe u to sve i onda znači zbog sevdaha, zbog što sam dolazio jako često i zbog snimanja pjesama i te želje da sevdah vratimo znači na prijestolje, na naše muzičke scene, nosilo me to sve da dam od sebe tu emociju i da otvorim srce. Znači, centar mog pisanja je Bosna i Hercegovina. A onda sve to što se veže uz tradiciju, to je meni najbliže. I onda eto tako, s obzirom da sam i učinio puno, da sam eto i neki drugi mediji su me prihvatili i onda se saznalo za moje ime i kontaktirao sam jako puno sa našim udrugama izvan Bosne i Hercegovine. Posebno ću napomenuti Bošnjake u Njujorku koji su zaista rade velike stvari i tako dalje. Tako da, eto, hvala i njima svima. I meni je lakše raditi kad ima taj feedback, povratna informacija da smo svi onda zajedno na dobrom putu za našu Bosnu i Hercegovinu.
Ilahije kasida, dakle, je jedan vrlo ozbiljan sastavni dio kulturnog nasljeđa Bosne. To je identitet muslimana u Bosni, dakle bosanskog naroda, koji pripada svima nama zajedno. To je nešto čime se mi dičimo u okviru naše duhovnosti, naše vjere, kao što i naše komšije drugih vjera imaju svoju duhovnu muziku i druge sadržaje koji pripadaju kulturnom identitetu tih, da kažem, vjera. Ono što je ostalo u nasljeđu kod nas, kod muslimana, kroz istoriju od dolaska Turaka na ove prostore, odnosno Osmanlija, bolje rečeno, naši su ljudi prihvatili kao dio svog identiteta, a onda vremenom je i nastajalo na našem podneblju nešto što se može smatrati i može se klasificirati kao bosanska ilahija i kasida. Taj fenomen bi možda trebalo češće ponavljati našem narodu, jer kod nas se uvriježio izraz, kad se radi o duhovnoj muzici, odmah ljudi govore, evo to je ilahija i kasida. Ne može to biti, kako da kažem, odjednom kao jedna forma. To su dvije razvojene forme, one su itekako u dodiru, ali je važno istaći, napomenuti i radi istorije, a i radi istine prije svega. Ilahija je kao forma nešto što donesu posebni ljudi. Mi u islamu imamo svoje svete ljude. Kod nas ih narod zove evlijama, evlije. Na arapskom je to množina od riječi velija. Ako bi nekako preveli da u našem jeziku to bude najbliže, a smisleno, onda je možda naša riječ bogougodnik, sveti čovjek, ali ne po našim kriterijima, nego po božanskim, dakle po kuranskim, po hadijskim, po sunnetskim kriterijima. Takva jedna osoba koja je ilahijun. Ilahijun znači ilah je Bog, znači Božji prijatelj. To su vrlo učeni ljudi sa posebnim nadahnućima koji su dobili od dragog Boga. Kada takvi ljudi, ne moraju nužno biti svi, ali neki od njih, koji imaju i Božji dar da iskažu lijepe stvari u stihovima, pa možda čak i sa melodijom, kad do takvog čovjeka dođe tekst pobožnog sadržaja koji govori o bilo kom fenomenu vjere, onda je to ilahija zbog tog čovjeka, ne zbog teksta, ne zbog metrike, ne zbog muzike. To je ilahija zbog ilahijuna, zbog tog bogougodnika. Svi mi ostali, obični ljudi, a vjernici, manje ili više u praksi, a imamo Božji dar da izreknemo lijepe stihove koje govore o vjeri, da možda i uz to i lijepu melodiju damo ili uzmemo neku već poznatu melodiju pa te stihove prikalemimo, što bi se reklo na to. Onda je to ono što zovemo kasida. Kasida na arapskom se može prevesti najjednostavnije pjesma. Dakle, duhovna pjesma, pobožna pjesma, i ona je zbog onoga koje donosi, nije u kategoriji malo prije rečenih ilahijuna, ali može to biti jako pobožan, dobar čovjek, dobar vjernik, da je Bog s njim zadovoljan, ali to je Božja ocjena, ne naša. Ona je zbog takvog čovjeka onda pobožna pjesma, kasida. U tom kontekstu mi bi morali, bar koji se bavimo time, razlučiti to, a isto tako i vi koji se bavite medijima i to prezentirate narodu, to bi trebalo nekako češće ponavljati, naglasiti, odvojiti ilahiju od kasida. Znate, danas često taj primjer i stih koristim i nije ga na odmet 1000 puta ponoviti. Nađe se u mahali neko u najboljoj namjeri, voli to. I onda rimuje džamija, šamija, evo kaže ja napisao ilahiju. Muško, žensko, staro, mlado, nije bitno. Nije to tako. U ilahijama nema grešaka. Nema grešaka kada se radi o tekstu u smislu da će se možda nešto pogriješiti vis-a-vis, hajde da kažem, onih vjerskih vrijednosti, kao što je recimo šerijat, kao što je akaid, ne znam, kao što je ahlak. Znači, nema pravnih greški, nema moralnih greški, nema odgojnih greški. To je savršen tekst Božjom voljom izrečen na usta Božijeg čovjeka i to je uvijek i pouka. Ne samo puki tekst radi teksta i ljepote stiha, nego je to pouka
ili neko savršeno, a u najljepšoj formi, tumačenje bilo Kur'ana, bilo hadisa, bilo sunneta, ili ne mora biti tumačenje, može opisivati jednostavno ljepote koje je Bog stvorio. Ilahije i kaside jesu duhovne pjesme koje još uvijek žive samo u vjerskim krugovima. Vaš rad pokazuje i dokazuje da ilahije i kaside postaju značajan dragulj bosansko-hercegovačke kulturne baštine. Šta vas je odvelo u tom pravcu? Pa ja sam, mogu reći, malo slučajno pisao tek 5-6 ilahije i kasida uz ove sevdalinke i kad je to vidio Esmir Bašić koji je bio promotor ispred preporoda u Tesliću, kad je vidio tih ilahije i kasida, kaže pa sad zašto, mogu te nešto pitati? Ja kažem pa izvoli. Kaže zašto ne promoviraš i te ilahije koje pišeš? Ja kažem nisam siguran da su dovoljno kvalitetni jer ja sam to pisao samo posvetio majke ilahiju i tako to malo svom djetinjstvu. On kaže izvrsne su ti, bilo bi šteta da ne napišeš. I tako sam se ja ohrabrio, odnosno on me ohrabrio i onda sam napisao tih prvih 100 ilahija gdje on napisao jako lijepu recenziju. I znači ta komunikacija sa imamima, u medžlisima, sa ljudima iz vjere mi je dala zapravo da imamo pravo mi pisati ilahije i te bosanske, bošnjačke, znači da je to isto dio naše tradicije koji je jedno vrijeme bio negdje tamo u zapečku i evo sad u zadnjih 20 godina su postale popularne kroz taj pjevni dio, ali ja želim da ipak to bude književno zabilježeno, zato sam na neki način, a usko je vezano i za tradiciju, opet u sevdalinke i tako da nisam mogao odoliti. Da se vratimo na priču o vašoj najnovijoj knjizi Ilahije i priče iz Sehare, značajno je napomenuti da će dio sredstava od prodaje ovih knjiga biti namijenjeno u humanitarne svrhe. Kako ide priča? Dakle, tamo negdje oko 6. 7. mjeseca ja sam sebi zanijetio da mi od te knjige, znači, novci u stvari idu za umru, ako Bog da, tamo negdje u septembru. I kako se desilo međuvremenu ova situacija u Palestini, jednostavno kroz tih nekih prvih 10-ak dana je srce valjda radilo, osjećalo i tako dalje. Onda sam ja rekao ne, hajde prvo ću ga zanijetiti da prvi prihodi od 5000 maraka koji se desi ako Bog da ću uplatiti za Palestinu, da to bude i moj dio, a i na neki način da pošaljem poruku svim dobrim ljudima koji i jesu razmišljali da bi neko bi uplatio 20-50 maraka koliko može, ali ne znaju kako jer je sve to sad poprilično izgubljeno jer ovo je prekrupno i niko to ne može razumjeti. Pa rekao, hajde da mi okupimo se oko jednog lijepog projekta i da se svi nađu u tome. S obzirom da sam onda napisao i dosta ilahija koje pominju taj nesretni slučaj gdje će biti jako puno djece koja su koji će ostati bez roditelja i tako dalje, da se i djeca pronađu u tome i onda kroz te priče da jednostavno razgovaraju sa svojim roditeljima pa da onda i njima roditelji objasne da nije sve u mobitelu nego da postoji neki teži životi i tako da. Eto, to mi je krenulo iz mene i sad vidim kako sam razgovarao sa ljudima da je to jako lijepo od mene što su rekli, a već vidim i po reakciji jer sam napisao post i siguran sam da ćemo uspjeti to, znači da eto i na taj način mi iz Bosne i Hercegovine pokažemo da imamo dušu, pa vjerojatno će se još neki drugi projekti otvoriti, ali eto to mi je toliko sad drago da me je to ponijelo i da sam se prihvatio tog izazova.
pošao bi rumen ružu sejio bi. Njezin miris tražio bi, zato plačem, zatim čeznem u tom gori. Njezin miris tražio bi, zato plačem, zatim čeznem u tom gori. Revda tvoja džennet bašća nurom blista i miluje. Svaku dušu obraduje, zato plačem, zatim čeznem u tom gori. Svaku dušu obraduje, zato plačem, zatim čeznem u tom gori. Poslaniče, ružo sreće, lijek si srcu ranjenome. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem, zatim čeznem u tom gori. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem, zatim čeznem u tom gori. Salavate donosimo da se tebi približimo. Tvoj šefaat dobijemo, Muhammede, poslaniče, tvoj šefaat dobijemo, Muhammede, poslaniče, miljeniče. U svom bogatom radu Esad svojim sevdahom naglašava bitnost čuvanja tradicije. Koliko je ovo način promoviranja bosansko-hercegovačkog duha? Pa s obzirom da je puno toga bilo na neki način izvan dometa ljudi koji su zaista vezani za Sevdah i Sevdalinku,
Mene je taj osjećaj ponio da se mora neko pozabaviti time i eto ja sam imao tu energiju, imao sam tu emociju i rekao sam hajde učinit ću šta mogu i na neki način i dobro je i nije dobro kako sam nastupio jer nisam ja poznavao dobro Bosnu u tome smjeru i u tome mome naumu. Pa sam možda malo išao i nekim krivim putem, ali dobro, Bože moj, život nas nauči i sad, znači sve što sam radio i vezao za Sevdah i Sevdalinku, to sad ima svoj određen značaj i svi mi pomalo preispitujemo sebe koji smo u Sevdahu i na neki način dajemo doprinos, nešto malo ide brže, nešto sporije, ali uglavnom desio se opet jedna ta intuicija da Sevdalinka je jako bitna svima nama i onda svi na svoj način sad doprinosimo. Sad je samo važno stvoriti jako kvalitetne projekte za ubuduće, da više nismo tako rastrgani, nego da kažemo ok, svi smo dali ono što smo mislili da možemo, hajde sad da svi stavimo na sto, da svoje raspoloženje, svoje emocije, sposobnosti i da onda znači napravimo te zaista važne projekte koji će u budućnosti oslikati i našu dušu i našu generaciju i međugeneracije i da ostavimo zaista traga iz ovog vremena za Sevdalinku da nam ostane onako čista i lijepa kao što smo i mi naslijedili. Kroz Sevdalinke zabilježene su mnogobrojne ljudske sudbine. Vi ste kroz svoje uspjeli revitalizirati ono što je Sevdah nekad bio. Podjednako kako nam je važna lirika, toliko nam je važna i epika. Navest ću samo primjer Avde Međedovića za kojeg su harvardski profesori Milman Perry i Albert Lord zainteresovali i svjetsku nauku. Koliko je važno značaj očuvanja jezika? Vi pišete posebnim jezikom. Pa evo, danas je upravo i taj dan maternjeg jezika, što je sad evo i simbolično. Kako možemo zamisliti jednu državu bez nečega svoga što je dio kulture, što je dio nasljeđa i što je znači taj habitus tog naroda. A upravo je Sevdalinka kroz znači taj osjećaj, kroz tradiciju i način ponašanja, ašikovanja u Sevdahu, pa onda znači izražavanje upravo tim arhaizmima koji su u stvari prirodni taj duh naših ljudi onog vremena i bosanski jezik posebno znači na ovim prostorima za kojih se eto svi biju, a u stvari on naš bosanski i zato je to jako važno znači da Sevdalinkom što je moguće ljepše pa i književno znači opišemo da se vidi da Sevdalinka nosi u sebi svaku moguću vrijednost i emociju, i tradiciju, i taj bosanski jezik, tako da Sevdalinka je jednostavno ono što mi živimo i ono što mi treba da ostavimo za ubuduće svima našoj djeci, jer bez Sevdalinke kao da bi falio dio Bosne, te neke historije Bosne naše. Si hvaljen
kroz dubine morskih bića zikir čuo. La ilahe illa ente, vapaj njegov se prosuo. Ovaj glas je poznat nama, prozboriše svi meleki, zbog njegovih dobrih djela, smiluj mu se, ja Rabbi, zbog njegovih dobrih djela, smiluj mu se, ja Rabbi. Riječima Junusovim Rabba bude zamolio, primljena mu bit će dova, Muhammed je poručio. Nema Boga osim tebe, nek si hvaljen uvijek ti, a doista Zunnun Yunus prema sebi se ogriješi, a doista Zunnun Yunus prema sebi se ogriješi. Ja bi najprije rekao da su ilahije i kaside u posljednje vrijeme, a to znači od perioda rata, pa čak i prije rata i do danas, da su postale jedan brend Bosne i Hercegovine, da su bile jedno otkriće, toliko da je meni naš poznati kompozitor Esad Arnautalić rekao: izvinite, gospodine, ja nisam ni znao da to mi u Bosni imamo u svome nasljeđu. Ali te ilahije i kaside su revitalizirane. Ja sam naravno samo autor tekstova. Ja nisam kompozitor, ja nisam čovjek koji se bavi aranžmanima, nisam muzikolog. Znam da smo imali sreću da se u to vrijeme pojavi najprije Sead Lipovača, zvani Zele, čovjek koga nikada ne bismo to zamislili, jer kao što znate on je
on je iz Divljih jagoda, on je iz rock'n'rolla, ali to je jedan divan čovjek koji je osjetio vrijednost muzičku i koji je na tome izvanredno radio sa ona 3 Hafiza. Ali isto tako moja je sreća bila da u to vrijeme upoznam nešto ranije, ali u to vrijeme su rasli i Hafiz Aziz Alili, Burhan Šaban, kasniji drugi autori kao Senad Podoja, i oni su, znači, u umjetnosti morate imati nešto i sreće. I naime, moja je sreća bila da počnem pisati te tekstove i da se ti mladići i neke djevojke da se tamam tada pojave i da oni izvanredno izvode ove naše drage pjesme. Aziz Alili je čak kod mene magistrirao na Fakultetu islamskih nauka o temi uticaj teđvida, znači ukrasnog učenja Kur'ana na našu nacionalnu muziku. Pošto je Aziz Alili, osim što je hafiz Kur'ana, on je ekspert u takozvanim mekamima. A mekam je krucijalni pojam ove, eto da je nazovemo tako, islamske duhovne muzike. I on je krucijalni pojam u teđvidu. Obuhvata, znači, melodiju i ton u isto vrijeme, kako sam ja razumio. I on je nama na odbrani tog magistarskog rada, on je rekao, on nam je demonstrirao i pokazao te mekame koje je on izučio u Arabiji i kako su ti mekami prepoznatljivi recimo u našoj sevdalinci. Tako da je u stvari uticaj teđvida na naše muzičko stvaralaštvo ovdje, on je presudan. Sevdalinka je jedan svjetovni izraz toga. Ilahija i kasida po mekamima i po pjesničkim formama to je ista pjesma. Razlika je samo, znači, u tematsko-motivska, da sada u to ne ulazimo. Znači, one su negdje između teđvida i sevdalinke, znači, i one, kako sam ja razumio od naših autora, muzikologa ovdje u Bosni koji se bave time, Vlade Miloševića, pa Rahmeti Muniba Maglajlića i drugih, one imaju jedan takozvani 4. ton ili jedan poseban triler koga morao bi sad da vam malo pjevam ili učim da bi vam pokazao šta je to. Kažem, nisam ja muzikolog, ali to zapravo svako od nas iz Bosne osjeti čim čuje taj ton, koji je prepoznatljiv, po kome je zapravo sevdalinka koja je nastala na našem starom varoškom pjevanju. U kombinaciji, znači, toga pjevanja, nekadašnjeg našeg bosanskog pjevanja i ovih mekama i ovog 4. tona koji su došli sa istoka, nastala je naša nacionalna bosanska pjesma, a onda tu je i ovo naše nasljeđe, znači duhovne muzike koje se uglavnom gajilo u tekijama. U tekijama su ljudi slobodniji nego u džami. Derviši su, a inače su derviši i sufizam, on je donio te plodove općenito, pa ne samo ovdje u vokalno-instrumentalnoj muzici, nego i u drugim sferama. Motivi u sevdalinkama, kada pišete, koje odabirate? Što su vam motivi? Pa meni su motivi u stvari sve. I Majka, i Jakšam, i Đulistan,
pa i konj na livadi, tarabe kad vidim. Ptica na grani. Sve, apsolutno sve. Pa upravo to. Znači, teško je zamisliti Sevdalinku bez pjeva slavuja, bez behara, a znači opet je to poveznica ptice, behari i tako dalje. Znači, ja osjećam Sevdalinku zaista onako kako su osjećali naši preci prije 50, 100, 200 godina. Tako da ja i kad vidim samo lijepu sliku, meni odmah dođe neki stih i ja onda vežem taj stih, pa onda povežem i sliku i tako dalje, pa se onda prisjetim da li sam nešto slično pisao, pa se onda odmaknem i tako dalje. Tako da motivi je, cijela Bosna je motiv. Cijela Bosna je motiv, ona je vez svega tog lijepog, tog miruha našeg bosanskog. Napisali ste, čini mi se, više od 1000 Sevdalinki. Koliko vam je vremena trebalo da ispoljite taj svoj osebujan rad i pretvorite u štivo koji iščitavaju svi oni koji vole pjesmu? Pa vremenski je to u stvari oko 9 godina. A sad zamislite kad ja čitam, pa popravljam, pa onda znači prvi prelom knjige, pa drugi, pa treći, pa još negdje čitam. Znači ja u prosjeku svaku tu knjigu od 1000 pjesama sam još barem 7 do 20 kako koju. A znači minimalno 7 puta sam još pročitao sam. Sad zamislite, napisati 1000 pjesama, koliko je to vremena, koliko je to ideja i emocija i onda još čitati da bi to se provjerili. Napisao sam ja i puno više. Znači ja sam napisao vjerojatno oko 1300, ali ja se hoću zadržati oko 1000, neke ću još možda izbacivati i brusiti, hoću se zadržati na 1000, ali da to bude zaista kvalitetno i tako dalje. Kao što je Alen Kaladžija na promociji ispred džamije Ferhadije u Banja Luci rekao da je on siguran da će biti antologijskih barem 50 pjesama iz ovog što sam ja napisao. Znači kad to doktor nauka za književnost i bosanski jezik kaže pred auditorijem, znači to zaista nešto govori. I to mi je želja ostaviti kvalitetu, ostaviti opet ideju za neke druge. Možda će još neko biti poslije razigran, pa možda i ljepše pisati od mene, što ja i potičem. Tako da bio izazov, još uvijek je izazov, još uvijek dorađujem ili smišljam neke nove i kad pročitam podsjetnik na Facebooku, dakle, ima se tu još šta raditi. Koliko vam je izazov raditi sa mladim ljudima, a znam da radite jer ste mnoge usmjeravali put pjesme? Neki i danas vaše pjesme pjevaju. Želja mi je da to nestane, jer upravo ta moja ideja je i bila da mladi snime pjesme sa 12, 13, 15 godina, pa kad dođe makar vrijeme Bajrama i onda znači to dijete pred svojim roditeljima, pred familijom otpjeva tu svoju pjesmu, pa ako je snimljena, pa ako je još i lijep video napravljen. Tako da to jednostavno uvezuje familije, a onda da ta djeca opet budu ogledalo nekoj drugoj djeci, pa da to onda vide i u folklornim društvima, jer u mnogim folklornim društvima imate i talenata koji lijepo pjevaju. Pa onda mogu se te pjesme vrlo često recitirati jer su pisane da su prigodne za mnoge priredbe, mnoge momente. Tako da se kroz Sevdalinku može jako puno poruka poslati i zato je jako bitno da mladi shvate da imaju znači, priliku snimati svoje pjesme i da oni budu nosioci te Sevdalinke. Pa ako Bog da i ja sam se zadržao na tome projektu, samo sad, evo, dok završim još ovu priču sa Iljahijama, to mislim još jednu knjigu, ako Bog da, i pričama iz Sehare nastaviti. I onda bi se ja sa tim jednim zaokruženim svojim opusom vratio onome upravo projektu koji sam zamislio za Sevdah, jer ima međuvremenu i dešavalo se neke stvari koje su meni nedragi i nepopularne, pa sam se našao malo mir, a da vidim kako ću to ići drugim putem i da bude ljepše i da bude uspješnije i da nikome ne smeta ta moja ideja i inicijativa. Život Ilahija i priča iz Sehare. Kakva zamišljate u narednom periodu? Gdje su prve promocije? Promocije nikad ne planiram raditi klasično jer ja više volim
obilaziti recimo džemate, medžlise i pošto je to ta tema, onda upravo sa njima pričati o temi koje su unutra, šta je mene ponijelo ovoga, pa ko sam ja da pišem. I onda sad kad ja sa njima razgovaram i onda oni meni najčešće kažu sad je problem je čitanje. Upravo sam ja shvatio, znači kad oni kažu da je problem čitanje, pa upravo su ovo, znači dobra prilika za djecu, jer djeca lako će čitati jednu pjesmu, dvije, pa kad oni prolaze, znači kad slikovito sebi prenose to što čitaju, pa kad je onda roditelj pita šta si shvatila u toj ilahiji, vidi kako je lijepo ovo rečeno i tako dalje, da se znači stvaraju te emocije, taj osjećaj i da onda, a naravno ikre, znači to je prve sure, prvi ajet, čitanje, znači mi moramo kroz čitanje pokrenuti jednu novu tu kulturu našeg ponašanja iz kojeg će biti izvor ljepote, poštovanja, želje za učenjem. Kulture življenja. Tako je. Znači da se vratimo onome iskonu kako je znači naš sam alejselam krenuo i shvatio potrebu kako se mora i bio je strpljiv u najteže vrijeme. Ako je on mogao, mogu i ja danas i tako imam primjera neki koji me vode, koji jednostavno mi daju svaki dan tu neku energiju da idem dalje bez obzira na svaku teškoću. Sa željom da vaše ilahije žive vječno kao i sevdalinke, ja vam se zahvaljujem što ste bili gosta Bosnoljublja i pratit ćemo vas u vašem daljem radu. Hvala vam najljepše. Ja ne mogu se dovoljno zahvaliti i eto sad da i ova emisija bude dio toga, znači dio te poruke da mnogi koji žele kupiti, jer ja ću obilaziti Bosnu u sljedeći pola godine uzduž i poprijeko po nekoliko puta i znači da budemo svi dio toga i da se uvežemo, da stvorimo tu jednu kulturu. Ja s kim budem razgovarao, znači ostavit ću sigurno na njih određen dojam, a isto tako će znači svi imati zahvalnicu, da li za kuću, da li za firmu, za djecu, tako da sve to ima sve sam lijepo osmislio da se pamti ta ideja. Hvala još jednom. Hvala vam. Da je Bosna od dženneta dio, Mostar grad bi džennet bašća bio, Sarajevo džennetska kapija, Banja Luka džennetska avlija. Sarajevo džennetska kapija, Banja Luka džennetska avlija. Kevser vrelo na buni bi bilo, u Bihaću podne bi učilo, u Travniku sabah se klanjao, ajva s vodom abdest uzimao. U Travniku sabah se klanjao, ajva s vodom abdest uzimao. Seždu ti pada, cijela Bosna
se klao, u zenici me lud održao, u Goraždu jacija bi bila, sežda bi se u Foči činila, više gradom džennet nur bi sjao, a u stolcu Allah veličao, više gradom džennet nur bi sjao, a u stolcu Allah veličao. Cijela Bosna na seždu ti pada, cijela Bosna na seždu ti pada, cijela Bosna na seždu ti pada. Vizionarski duh, ljubav i poštovanje naspram kulture i tradicije naroda kojem pripada Esada Kopića Osmanovića čini liderom pokreta za lijepo i dobro. Hvala vam što ste bili uz Bosnoljublje.